Ki khubor ka Bcci TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. The Board of Control for Cricket in India, dan ke BCCI, telah pinkutno ke jingade hapering jangka bak ke DREAM11, hadin bak ke DREAM11 kam Treh Shuh ban bay Pisa, ya ke BCCI, hadin bak yang dor barba keri kala menjur ban penlongno, ya ke anro ban Khang ki kam Khalai online, dak bawanra, ya ke Promotion and Regulation of Online Gaming Bill arajar arpusan, ya ke bala menjur dak Raja Sabha, bat ke basak bentakalong, setang mention muhor ke Presiden, ke banlong sendon ke an Mapura. Ka BCCI ru lapan bana badang ni Shah kan omdan jinga dei Shuh bat kum kini kikin hon ki bapenya ki kam ya thong ki belong ku kam ya Khalai. Hadim ke DREAM11 ke lapan tep Shah ke BCCI bakam Treh bay Pisa Shuh ke BCCI menta kadang wa ki company ki babyang ki ban bay Pisa ya ka. Kini ka jingle jong ke DREAM11 kan om kata ai ya ka haba phai sekal yang jong ka an nama begla dan lupa ka jinga te lar ka sarkar ka wanra ya ki nugi an ki bakta ya ka company kan om Treh Shuh ban bay Pisa bat ia kan gajing sange kensan kaan kan om la ban le AA nama balai kut lupa ke DREAM11 ke belawan kat pras na menchua ke de gajing bay Pisa ke baklan bah jong ke BCCI bakla bay Pisa de $1 million ke DREAM11 ke la bay Pisa ru ha ke Indian Premier League bat kala thung yaki klur yele kai cricket bapau kum ki ambassador jongka